Online Manipuri Nungthilgi Pau Miyeng Tabira Pumnamakpu Thoilai Shrumna Kurumjari Ahanbada Maroiba Pau PM Modi gi America Khongsat Sina Malemgi Tangdu Leitabada Choba Mating Ama Oiragani Biren Chief Minister Nongthoman Birena Phongdokre Prime Minister Narendra Modi gi America Khongsat Asina Malemgi Tangdu Leitabada Choba Mating Ama Oiragani Prime Minister Narendra Modi gi United States of America Khongsat Kamari Lenana Chief Minister Nongthoman Birena Mahaki X account Thagalakpa Warol Amana Hai Prime Minister Narendra Modi gi America Khongsat Ase India gi global journey da Choba Khongthang Amani Mieng Sana Ubangamba Prime Minister Narendra Modi gi Luching Makada India amasung America ani gi marakta Anouba bilateral relation ama sagat pagaloinana mahausaga manadaba global landscape ama sembangam lagani Malemgi hojik oriba technology fibam asida Indiana clean energy collaboration dagi hauraga semiconductor gi technology da maru oiba thaudang lobagi achauba fida ama kanbangam lagli atomic energy artificial intelligence biotech amadi quantum computing da America khusam naduna innovation gi Anouba lamai ama India na hangdokpa ngamlagani amarom da cultural property agreement ama ihan hanba oina khuyek pina duna laiba asi masak takpada achobalan ama oiriba artifact 297 ama amuk khana India da khusin narakre thawong asina Prime Minister Narendra Modi na laiba asegi ina khulaba cultural heritage ki dama kadai fawa kathokpa amaga loina na thabak tawri haibadu mayek sengna takli United States of America ga nangna khusam narakpa sina Indo-Pacific Economic Framework drug trafficking amadi MSME gi sector da India na lawgadaba thaudang asi hena maru oirakpaga loina na afaba global economy ama soidana ohelakpa ngamlagani haina su Chief Minister gi warol aduna makhatari makhatarakpa update ta panthungpam khangminnarabadi ekhoi masel gi marakta chayetnaba leiroi MP Sana Jawba Laisemba Vision laitaba furup amana kaidawnungda mai pakloi meitei singi oiba vision ama sagatnaba punsinba mathau tai Vision laitaba furup amana kaidawnungda mai pakpa ngamloi meitei singi oiba vision ama sagatnaba ekhoi punsinba mathau tai Panthungbang khangminnarabadi ekhoi maselgi marakta chayetnaba leiroi haina Rajya Sabha gi MP Ningthau Sana Jawba Laisemana phongdokre wafam asi Manipur Press Club ta ngasi pangthokiba wakholon manaba apunba wama kangleipaki ahumlak suba mampo kumon thoramda phongdokhibani thoramgi athoiba mithunglengi warol piraduna MP Sana Jawba Laisemana phongdokhibada Maitai singi oiba vision ama sagatpa mathau tai masigi damak leikai amadi khungang singda ekhoi punsinduna khana nainaba changi khunai asibu manglomda changsinnaba puarida soikhiba sing semdoktuna thengnariba waba sing laksinaba khana nainaduna vision sagatpa haibasi tangai fade masigi damak leikai amadi khungang singi ahal singna mangjil thaba changi magna makha tarduna ekhoi gi oiba vision leitabana ngasi ekhoi maselgi marakta pau phongna dabagum chayenaba kaya thoklibani panthungphom khangna Changsin minarabadi Aikhoi maselgi marakta yetnaba leiroi vision laitaba furup amana kaidawnungda mai pakpa ngamloi ngasi state sigi oheliba fibam asisu migidi vision amaga loinana plan yatuna chatharakpa ngaktani maram asina maitai singisu apunbagi oiba vision ama sagatpa haibasi yamna mathau tai haiki loinana arangba tunglam chat amagi damak maraibak mafurup masak munna khangna nungsiba ngamba Anouba mirol ama semgatpa mathau tai maraibak pu masak khangna nungsiba ngamba thawai thabada kidaba mirol ama leiraba khaktada aikhoi gi tunglam chat ase afaba oigani thawai thaba khakta natana aina pairiba sinpham aduda ireibang nungsiba khangna thodang loba changi wamana lan asida awa ana taraba singda mateng pangbada natana lamdam asigi lon amadi chana lon chat pu kannanaba thodang loduna lakli Khunai asigi aifanaba wamana paikhatliba thabak thoram singthaningai ni tungdasu hena mai pakpo oisanu haiba wafamsu Sana Jawba Laisemana thamki ngasigi thoram adugi manung chana wamana pangthokhiba saireng Saidinabada makok mathang taraklaba singda mana mathumsu yenthokhi loinana thoram aduda wamagi president Moirangthem Naukhamba Maiteina thoram mapu Herikon gi president Yumkhaibam Surit Kumar Khuman amadi All Manipur Recognized Private School Welfare Association gi president Laisham Joy Khumana akhanaba mithunglen oina saruk yaki loinana wamagi pauktakloi Namoijam Toma Dr. Hamom Naba Dr. Waikhom Romesh Milangi President so Oiriba Khaidem Ingocha All Manipur Recognized Private School Welfare
एसोसिएशन की हानगी प्रेसिडेंट डोरेन खाबंगानबा अमदी लाइनिंगथौ सनामई टेम्पल बोर्ड की मेंबर सेक्रेटरी सु ओइरिबा राज्य सभा की एमपी निंगथौ सना जौबलई सेम्बगी मीडिया एडवाइजर सिद्धार्थगा लुवांगना अखन्नबा वांगांगलोइसिंग ओइना सरुक याखी म्यांमारदगी आइन कायना मिटोपसिंग अमसुंग कुकी नार्को टेररिस्टसिंग संगसिलकपा थिंगनबा सेंट्रल गवर्नमेंट की माइकैदगी म्यांमार अमसुंग नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंग लोनारिबा किलोमीटर 1494 सांगबा लमखैगी सरुकसिंगदा फिजिकल अमसुंग स्मार्ट फेंसिंग यानसिनरगा खाबा यावना फेंसिंग असी हेक खाबा लोइबगा असम राइफल्स की बॉर्डर आउटपोस्ट सिंग हांगलगनी हाइना ऑफिशियल सोर्स अमना हाइदि बॉर्डर की संबल खादबा मफमसिंगदा असम राइफल्स बॉर्डर आउटपोस्ट थमदुना ngमखै परिंग असी सेनागनी हारिबा आउटपोस्ट असी इंडिया अमसुंग पाकिस्तान लोना ngमखै परिंगदा BSF ना हांगबा आउटपोस्ट की मवंगदा असम राइफल्स सु इंडिया मेमर ngमखैदा हांगदौरी हौजे हौजे संबल खादबा ngमखै परिंगसिंगदा असम राइफल्स की ओइना कंपनी ऑपरेटिंग बेस हाइबा अमा लैरी हारिबा बेस असीदगी एयर पर्सनल सिंग थोरकलगा ngमखै परिंगदा पेट्रोलिंग चतुना यंगसिनबगी थबक सिंग तवी अमरमदा ngमखैदा मथौ पांगथोकलिबा एयर पर्सनल सिंगी मतुंग इनदी अवांग बचिंग अमसुंग असुकपा जंगल दा आउटपोस्ट हांगबा हाइबसी अफबा खोंगथांग दी नते इंडो मेमर ngमखै की किलोमीटर 1494 असीमक संबल खाबा हाइबसी ओइथोकलोय मरमदि ngमखै परिंग असीदा तुरेल चेनबा अमदि लोकी सिंग कया चेनथगिबा मफम सिंग यावरी असिगुम मफम दा स्मार्ट फेंसिंग पाइखत्तुना CCTV कैमरा अमदि मोशन सेंसर न चिंगबा थमदुना यंगसिनबगी थबक सिंग चथगनी अदुगा संबल खाबगी थबक असिना अयामबदा कंगफालगी लोनाबा सरुकसिंग ओइना खागनी मसी नतबा ngमखैदा लोक अमदि अपिको इचेल कया चेनबा मफम सिंग लैरी मफम सिंग असि नोंजु थागी मतमददि इचेल यामना कनबा ओइबना चथोक चसिन फावबा खुदोंग चाहनदे असिगु मफम सिंगदा अंडरग्राउंड सेंसर अमदि मोशन डिटेक्शन कैमरा खिंदुना ngमखैदगी मी लानसिलकपा यंगसिनबा यागनी लोइना ngमखैदा संबल खाबा हाइबसी पुरा ngमखैदा खागदबसु नते ngमखैदगी मीटर 150 चंगसिलगा खागदबनी अदुबु ngमखै परिंगदा खुन 462 लैरी हारिबा खुलसिंग असि फेंसिंग तौगदबा मीटर 150 चंगसिलकपा मतमदा तादुना खुल मयाइदा फावबा संबल खाबगी फिबम लाकनी मसिदा यानदबा कया थोरकनी मरम असिना सिगुम खुलसिंग असिदा CCTV कैमरा खिंदुना पुंकुन मरी मथौ तोहनबगा लोइनना मोटेल डिक्टेटर्स न चिंगबा थमदुना खुंजा सिंगना आइनना यादबा पोलम सिंग पुथोक पुसिन तौबदा यंगसिनबसु हेना खुदोंग चाहनगनी हारिबा खुलसिंग असिदगी असम राइफल्स की पोस्ट हांगबसु याई इंडिया अमसुंग बांग्लादेश लोनाबा किलोमीटर 4,333.8 सांगबा ngमखै परिंग असिदसु ngमखैदा खुल तासिनुना फेंसिंग की वांगबदा खुल तंखाई तंखाई लेबा यावरी हारिबा मफम असिदा गेट पानुना बॉर्डर की संबल खाबगी थबक चथै चही सिगे अप्रैल थादा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना बॉर्डर मैनेजमेंट गा मरी लेनना सिनखिबा मिफम अमदा ngमखै परिंगदा संबल खारबा मतुंग बॉर्डर आउटपोस्ट सिंग लिंगबा हाइबा वाफम सिंग यानकी अदुबु इंडो मेमर बॉर्डर की मफम पुमनमक्ता आउटपोस्ट हांगबा असि कानगदबदी नत्ते इंडिया का पाकिस्तान का लोनाबा राजस्थान की सरुक अमदी इंडो बांग्लादेश ngमखै की वेस्ट बंगाल की सरुक सिंगदा बॉर्डर आउटपोस्ट हांगबा मतमदा कानबा कया लेरगसु इंडो मेमर ngमखै की अवांग बचिंग अमदी असुकपा जंगल मनुंगदा बॉर्डर आउटपोस्ट हांगबा हाइबसी कानबा करिसु फंगलोय मरम असिना स्मार्ट फेंसिंग तौबना हेना कानगनी हाइबा वाफम पुथोक्तुना खनकी हाइदी भारत सरकार की ओइना इंडो मेमर ngमखै परिंगदा संबल खाबा पामलिबासी बॉर्डर परिंग असिदा म्यांमारदगी ड्रग अमसुंग खुलाई कया इंडिया की ngमखै मनुंगदा पुसिलकपा सि थिंगनबा पांदमदनी मसिदा आइन काइना मी चंगसिलकपगी मतंगददी थोइना खनबा लैते अमरोमदा मणिपुर थोलिबा इरांग असे म्यांमारदगी खुलाई पाइबा मिलिटेंट ग्रुप सिंग याउसिलकपदगी हेना चाउथोरकपनि हाइना सेंटर अमसुंग मणिपुर सरकार अनिना मरा सिरिबनी।